Dobrodošli, draga braća i sestre, na još jedno sabranje, ovdje srijedom u hramu na Pašincu. I večeras ćemo govoriti na temu u okviru braka i porodice, na temu raspolaganja novcem u pravoslavnoj porodici. Veoma zanimljiva i odgovorna tema pred svima nama, ali prije nego što nešto kažemo na ovo što pomenuh, prisjetit ćemo se u kratkim crtama onoga o čemu je bilo riječi prethodne srijede, a prethodne srijede smo govorili o sistematskom potkradanju Boga od strane članova pravoslavne crkve i to kao najvećoj mogućoj krađi. Sveto pismo, kao pisana riječ Božja, o tome nam najbolje svjedoči i istovremeno nam ukazuje na taj duboki grijehovni pad pred Bogom. Naime, ono što nalazimo u Svetome pismu jeste na preko 2000 mjesta da se govori o novcu i imanju, što svakome pravoslavcu mora biti jasno koliko je Bogu stalo na koji način ćemo trošiti i raspolagati sa svojim novcem. I Bogu je stalo da li će to raspolaganje porodičnim financijama biti blagosloveno i bogougodno ili će biti grijehovno i Bogu mrsko. Da bi naše upravljanje novcem bilo blagosloveno, draga braća i sestre, i bogougodno, Gospod zapovijeda svim vjernicima još 1000 godina prije dolaska Hrista u naš zemaljski svijet, da njegovim svetinjama godišnje daruju 10. dio svojih godišnjih ukupnih prihoda. Pečat na ovakvu Božju zapovijest, starozavjetnu Božju zapovijest, daje u Novome zavjetu Gospod Isus Hristos kada kaže na jednom mjestu, a vi ćete to naići u Svetome pismu, kada ga iskušavaju, a on kaže: podajte Česaru Česarevo, a Bogu Božje. Što će reći da je pravoslavni vjernik pozvan da istovremeno izvršava i svoje državne obaveze, ali i Božje obaveze. Počevši od starog Izrailja, kome je ova zapovijest i data, pa preko drevnih i prvih hrišćana do dana današnjeg, do našeg vremena, pojedinci i narodi su se starali da ispune ovu zapovijest Božju o davanju svetinjama Božjim 10. dijela ukupnog bruto godišnjeg prihoda u našim porodicama. Do dana današnjeg staranje o crkvi Božjoj, Hristovoj, o svetinjama njegovim i crkvenom životu, naročito je zadržano u zapadnoj hrišćanskoj kulturi, to jest među vjernicima katoličke i protestantske vjeroispovijesti, gdje veliki broj zaposlenih svakoga mjeseca izdvaja određeni dio plate za potrebe crkve. I zato su oni u tom pogledu veoma jaki, veoma organizovani. Njihove crkve su sposobne da svome narodu vrate ono što je njen narod i podario. U mogućnosti su da svoju misiju i svoj život razviju skoro do savršenstva. U mogućnosti su da otvaraju mnogobrojne institucije, kako za školovanje njihovog misionarskog kadra, tako i za djecu zaostalu u razvoju i u tjelesnom i psihičkom. U stanju su da otvaraju razne škole u kojima će školovati
budući državni kadar. U stanju su da se staraju o sirotima i napuštenima. U stanju su da učine mnogobrojna humana i socijalna djela, a svega toga, draga braći i sestre, kod pravoslavnih nema, niti je to tako. I naša sveta crkva prepuštena je sama sebi. Dovija se kako zna i umije. Jedni nikada u toku svoga života ni na koji način ne pomognu svoju crkvu, iako su kršteni, iako se na papiru vode kao pravoslavni hrišćani. Čak neće ni da sveštenika prime u kuću, pa tako imate recimo slučaj da ovdje u našem centru grada, na Pećanima, u preko 1000 stanova uopšte neće da prime sveštenika. Iako su Srbi i pravoslavni, a onda kada zatreba, istinski zatreba, eto ih na sveštena vrata. Iako su sami se i vjere i Boga odrekli i ne bi trebalo da imaju pravo ni na kakvu crkvenu uslugu, međutim, eto ih da se ne bi brukali pred ljudima, naročito u smrtnim okolnostima, eto ih sa velikom pompom, sa velikom željom da im se obavi obred i sa velikim negodovanjem ako bi se tako nešto slučajno neki sveštenik trznuo pod navodnim znacima da im kaže da to nije u redu, da onaj koji se odrekao i Boga i vjere nema pravo ni na kakvu crkvenu uslugu. I tako naša crkva dovija se kako zna i umije. Ljudi je pomažu i njoj daju kako im se ćefne, i to kao nekom prosjaku koji izvadi neki sitniš koji im se nađe u džepu. Jedino što naši vjernici dobro vide, a to je šta sveštenik i kako vozilo vozi. Tu su im oči širom raširene, otvorene i u to se najbolje razumiju, ali ne razumiju drugu svešteničku djelatnost. Ne razumiju da između dobrog vozila jednoga sveštenika i jednoga vjernika postoje dijametralno suprotne razlike, dok svešteniku vozilo služi da se bezbedno preveze u svojim mnogobrojnih obavezama iz mjesta u mjesto. Drugim ljudima služi kao njihova gordost, kao pokazivanje nekih svojih sposobnosti, a u mnogobrojnim slučajevima na navođenje drugoga na grijeh. I to su sasvim drugačija slika kada se uzme, da se zdravo analizira, i to su, ponavljam, potpunosti suprotne razlike, ali izgleda da je to tako kod naših ljudi, da od svoje vjere izgleda jedino to znaju, a to je da osude drugoga. Skoro sam čitao na tu temu upravo kod jednog ruskoga episkopa, gdje je on bio jednom prilikom, i to nedavno, u posjeti u Grčkoj pravoslavnoj crkvi. I odveli su ga u jednu parohiju, jedno mjesto, i kaže, prvo što sam zapazio po tom pitanju jeste da njihovi episkopi voze se u nekim osrednjim vozilima, ni krajnje siromašnim, ni krajnje luksuznim, neka srednja vozila, ali, kaže, odveli su me u jednu parohiju i u toj parohiji najbolje vozilo vozi sveštenik. Ja sam se zaprepastio i pitao sam šta je u pitanju. A oni su mi dali odgovor da parohija, to jest vjernici u parohiji, ne dozvoljavaju sebi da voze bolje vozilo od sveštenika. Iz časti i poštovanja. Čak šta više, to vozilo su kupili njemu i ne dozvoljavaju sebi, ako sebi dozvole da kupe modernije vozilo, to nikako ne smije biti u ravni sa sveštenikom, ili ako je to tako, onda se kupuje svešteniku drugo vozilo. Kaže, zaprepastio sam se, jer to u našoj ruskoj crkvi nije moguće, očigledno su i oni izuzetno skloni
osuđivanju svojih sveštenih lica, iako su njihovi sveštenici, veliki broj, sveštenomučenici i svetitelji, ispovjednici od vremena one čuvene revolucije do dana današnjeg, gdje je njihova zemlja ogrezla u ateizmu i komunizmu poput naše. I izgleda da ta naša dva naroda, srpski i ruski, mnogo svrbi i mnogo boli. Šta će sveštenik da vozi, bez obzira da li on prirodno potiče iz porodice koja je dobro stojeća, pa je u mogućnosti da mu se tako nešto da obezbijedi, da svojih sredstava, da mu roditelj kupi. Ne, porijeklo se ne ispituje, bitno je samo da ga dobro okrpimo i to je izgleda jedino što o svojoj vjeri znamo i način na koji svoje crkvi pomažemo time što odmažemo i ocrnjujemo svoga sopstvenoga sveštenika. Takvo ponašanje, draga braćo i sestre, pravoslavnih hrišćana takvo ponašanje prema svojoj crkvi svjedoči da je njima Bog na posljednjem mjestu ili na nekom sporednom mjestu u njihovom životu, da uopšte nije na prvom mjestu i da je mjesto u njihovom srcu zauzeo Bog po imenu standard, prezime mu je komfor, a nadimak uživanje. Reklo bi se, jedi, pi, veseli se, to je izgleda cilj života vjernika pravoslavne crkve, odnosno bar formalnih vjernika pravoslavne crkve. Ormani pravoslavnih moraju biti popunjeni andrmoljama po poslednjoj modi. Njihove ostave ne smiju zaostajati za njihovim ormanima. Stanovi zatrpani namještajem gdje se ponekad veoma teško i hoda i živi i funkcioniše. Na zidu moderan televizor, u džepu moderan telefon, u jakni kutija cigara, a poslednji dinar se odvaja za nešto sporedno, za odlazak na more ili neko egzotično mjesto. I sve ono što uskraćuju sveštenom licu, sve bi sebi dozvolili i sebi oprostili, iako ne postoje dva evanđelja, postoji jedno evanđelje o skromnosti i sveštenika i vjernika. A televizija u ovako prirodno bogatoj zemlji u kojoj mi živimo, konstantno nam leleče kako nemamo šta jesti, dok se političari prepiru o poštenju, pušači nam govore da je kriza, a oni koji se ne žene, ne udaju ili koji rode tek jedno ili dvoje djece, puna su im usta toga kako naša nacija izumire i kako smo mi na ivici opstanka. Valjda vam je jasno koliko smo kontradiktoran narod. Više puta politika se pokazala kao nepoštena. O kakvom poštenju može da govori političar? O kakvoj krizi može da govori pušač? Ako je kriza, onda nema za dim. Znate li koliko pušač potroši godišnje? Zato se neke veoma ozbiljne stvari i problemi u porodici mogu riješiti sa time što se baci u dim. O kakvoj propasti naše nacije može da govori onaj koji njenom opstanku ničemu ne doprinosi? Sa jedno, dvoje djece to je minimuma, ispod koji se dalje ne može ići. Dakle, veoma kontradiktoran narod, da ne kaže neistinit i nezahvalan Bogu na svim njegovim darovima. Dakle, o krizi može da govori samo onaj koji je istinski siromašan, bilo da je to siromaštvo naslijeđeno. Ni preci njegovi nisu uspjeli da iz njega isplivaju, pa su ga prenijeli na svoje potomke, bilo da je porodica pogođena siromaštvom zbog neke teške bolesti koja je snašla. Mogli ste da vidite tamo na televiziji gdje ljudi ostaju ratni vojni invalidi ili iznenada teško obole kao nosioci i hranitelji porodice i onda porodica lagano počinje da klizi ka siromaštvu. To su stvari koje se mogu nazvati pravim imenom, međutim o krizi ne mogu da govore oni koji puše, spijaju kafe u kafićima ili se brčkaju na nekom egzotičnom mjestu.
Kakva je to kriza ako si ti u mogućnosti sve to sebi da ostvariš i priuštiš? Šta pravoslavna crkva čini sa prilozima vjernika koji joj daju? Ukratko, onoliko koliko to može, koliko joj njeni vjernici omogućavaju, sprovodi svoju evanđelsku misiju na zemlji, podiže nove i obnavlja stare hramove i manastire, štampa duhovne knjige kojima bi se mi prosvećivali, školuje svešteni kadar, stara se o proslavi velikih gospodnjih praznika, stara se o siromašnima, onoliko koliko to može, i napuštenima, a gdje su crkvene opštine jake i gdje je svijest vjernika na mnogo višem nivou, tamo se otvaraju pravoslavni vrtići, gdje se naša dječica od svojih ranih dana uče pobožnosti i vjeri, čestitosti, dobroti i poštenju. Otvaraju se pravoslavne gimnazije, domovi za stare i nemoćne, otvaraju se narodne kuhinje za pomoć siromašnom sloju našeg stanovništva. Eto, draga braćo i sestre, šta radi crkva sa prilozima kojima vi dajete, a istovremeno niste svjesni koliko je to veliko djelo koje ste vi uopšte učinili. Eto gdje ulaže u stvari jedan sveštenik, ulaže u misiju crkve koja u stvari oplemenjuje ovaj svijet i vrši Božju misiju ovdje na zemlji. Eto zašto je Gospod već 1000 godina naložio i naredio i prokleo svakoga onoga ko to ne ispunjava, 10. dio prihoda koji se ostvari u toku godine Bogu, njemu, svetinjama njegovim. I zato se mi moramo zapitati zašto nema materijalnog blagostanja u našim porodicama. Zato se moramo zapitati zašto tamo i gdje ga ima članovi porodice nisu srećni ljudi, već su prepuni problema. Moramo se prisjetiti riječi apostola Pavla: ko škrto sije, škrto će i žnjeti. Zato što, odnosno, da li uopšte može biti sreće u onim porodicama gdje se ne vrše Božje zapovijesti? Kako nam svjedoči sveti prorok Malahija, kod kojeg nalazimo stihove o zapovijesti Božjoj, o davanju 10. dijela svoga imetka Bogu, mi smo pod prokletstvom Božjim. Nemamo blagodati Božje o sebi, nemamo blagoslova, jer Božju volju ne tvorimo, a volja Božja je između ostaloga da njemu dajemo prve plodove naše zarade, a ne posljednje, ne sitnicu, ne neki bakšiš kao konobaru ili prosjaku, nego da Gospoda stavimo u prvi plan u svim svojim aktivnostima i planovima, pa i u financijskim. Za pojedince je Bog postao kao nekakva mašina za ispunjavanje želja. Kad mu treba Bogu nevolji, eto ga, traži, veleče, kuka. Međutim, čim se malo bura stiša, nikada se više niti svetinji njegovoj praća, niti se Boga sjeća. A Bog je za one koji ga stavljaju u prvi plan upravo obećao da im ništa nedostajati neće. I to Hristos potvrđuje svojim riječima kada kaže: što god zaištete od Oca mojega u ime moje, daće vam se. Ali mi očigledno te riječi kad čitamo u Svetome pismu, one odjekuju kao prazan zvuk. Ne stižu do našeg srca. Prosto prolaze kroz nas. Na jedno uvo uđu, na drugo izađu. Ne zadržavaju se u nama. Pa tako i kako se ne zadržavaju, tako i postupamo. I mi prosto, čini mi se, ne slušamo ni Hrista, ni Oca njegovoga nebeskoga, i zato nam Gospod kaže u Svetome pismu: prokleti ste. I zato je baš pravo prokletstvo u našim domovima. Prokleti smo jer Boga zakidamo. Zakidamo ga, sistematski ga pokradamo, zato što novac koji nam je On darovao, darujemo
dajemo na grijeh, na blud, na prejedanje, na opijanje, na uživanje, na neblagosloveno korištenje i trošenje i iz toga se naša blagodat, Božja blagodat odgoni od nas i zato u našim dušama prosto vlada tama i ona je mnogo uznemirena. Svi smo mnogo uznemireni. I zato vam sa ovoga svetoga mjesta poručujem, prestanimo da zakidamo Boga, dajmo Bogu Božje, mijenjajmo se i neka nam Bog bude na prvom mjestu u našim životima, iznad svega. I što prije to shvatimo, to će biti bolje za nas. Kao što rekoh, večeras ćemo govoriti o raspolaganju novcem u pravoslavnoj porodici. I kad kažemo riječ novac, kakve nam sve misli prolazi kroz glavu od samo te jedne jedine jednostavne riječi i zapanjujuće je koliko samo reakcija može da se u čovjeku stvori kada se pomene riječ novac. Mnogi su opsednuti novcem i najveći dio svoga životnog vremena, ali pazite, najveći dio svoga životnog vremena provedenog ovdje na zemlji troše pokušavajući da smisle način kako da zarade što više novca. Eto u što su se ljudi, pojedinci dali i kako ovo malo novca, života što ovdje imaju na zemlji potroše. Drugi se plaše novca, smatrajući novac izvorom, ako ne i jedinim izvorom, svega rđavoga u ovom našem svijetu. Treći uopšte ne znaju šta da rade sa novcem, ubijeđeni da se može živjeti, odnosno ubijeđeni da se ne može živjeti ni sa novcem ni bez novca. Imamo dakle 3 kategorije ljudi, jedni koji su opsednuti novcem, drugi ga se plaše s razlogom, a treći smatraju da niti se bez njega može, niti ne može. U gotovo svakom braku u izvjesnom trenutku dođe do sukoba oko novca i pravilnog trošenja novca. Vjerujem da ne postoji supružnik koji se nije nekada u svome životu sukobio upravo oko shvatanja načina trošenja novca. Da li bi trebalo da kupimo nova kola? Koliko veliki stan treba da kupimo? I koliko veliki zajam treba da uzmemo? Da li bi trebalo da kupujemo pokućanstvo na kredit? Ako bi trebalo, koliko kreditno zaduženje možemo da podnesemo? Da li bi trebalo da štedimo novac ili bi pak trebalo da ga trošimo? Da li nam zaista treba veći televizor? Koliko bi trebalo da potrošimo na poklone? Spisak mogućih pitanja i mogućih sukoba oko tih pitanja je beskrajan. Dakle, gotovo oko svake stvari u kući ljudi dolaze u priliku da se sukobe. Kako je pravilno pravoslavno stanovište po pitanju raspolaganja novcem i financijama? Kako se Bog i crkva uklapaju u čitavu tu priču o novcu? Kako da muž i žena kao hrišćanski bračni par kontrolišu sopstvene financije, umjesto da financije kontrolišu njih? To su samo neka pitanja na koja treba da pokušamo da damo odgovor. Neslaganja oko pitanja raspolaganja novcem u braku vrlo često proizilazi iz toga što muž i žena na različit način poimaju samu svrhu novca. Ljudi u osnovi o novcu razmišljaju na 2 različita načina. Neki smatraju da novac treba da obezbijedi sigurnost porodici. Novac treba da koristimo sa rasuđivanjem,
isključivo za ono što je neophodno, a ostatak novca treba da se štedi za takozvane crne dane. Drugi pak smatraju da novac treba da se koristi za uživanje i zadovoljstvo porodice. Nešto novca se može sačuvati za izvjesne vanredne situacije, ali sve preko toga treba da se troši na uživanje. Ovako različiti pristupi problemu trošenja novca mogu da izazovu sukob među supružnicima. Uzet ćemo za primjer tipične srpske supružnike, daćemo im imena, recimo Milica i Petar, da bi vam bilo lakše. Petar smatra da novac treba da se troši na uživanje, a Milica smatra da novac treba da im kao porodici obezbijedi sigurnost. Čim ima nešto više novca u džepu, Petar odmah kupuje poklone svoje ženi. S obzirom da mu je shvatanje da novac treba koristiti na uživanje i zadovoljstvo. On inače puno vremena i novca troši na to da bi njegovoj supruzi kupio nešto suštinski što njoj ne treba, ali u čemu bi ona mogla da uživa kao recimo nakit. Vi žene volite nakit, jel tako? Međutim, svaki put kada se vrati kući i iznenadi je svojim poklonom, on osjeća da se ona nekako baš i ne raduje tim poklonima. Ona ga obično pita odakle mu novac za poklone, a njega s početka ovakva pitanja zbune, a kako ona nastavlja da ga pita, on počinje sve više da se nervira i ogorčuje u sebi, pitajući se, zar me ona više ne voli, zar joj više nije potrebna moja ljubav, da li to ona želi da me kontroliše, uostalom čiji je to novac, moj ili nje, zar ona ne vjeruje u ispravnost mojih odluka i zar ja nisam gazda u kući. I dok se on bori sa ovakvim mislima koje ključaju u njemu, i dovoljno je samo malo ulja da se vatra zapali, njegova supruga se bori sa drugačijim mislima. Budući da ona smatra da novac treba da obezbijedi sigurnost porodice, njoj uopšte nije jasno zašto njen muž troši toliki novac na stvari koje joj nisu potrebne. Pa se pita otprilike ovako, zar on ne zna da će nam uskoro biti potrebna nova kola? Zar on ne vidi da nam djeca već nose iznošene cipale? Kako on misli da platimo sve ono što nam je potrebno kada ovako rasipa novac na nepotrebne stvari? Njena zabrinutost biva sve veća, kao i njeno nepovjerenje u sposobnost njenoga supruga da se brine o porodici. I ona počinje da mu prebacuje zbog toga što on tako olako rasipa njihov novac. Naravno, iz jednih i iz drugih misli koje ključaju u njima, lako se može pretpostaviti u kom pravcu se može kretati ovakav scenario, a on može da ide sve do raspada braka. I nemali broj puta tako se i dešava. Najžalosnije od svega je što te stvari i takvo razmišljanje i takav način odnosa među njima ne moraju uopšte tako da se odvijaju. I Petar i Milica se kreću sasvim dosljedno unutar svoga sopstvenog shvatanja i poimanja svrhe novca. Tako ga poimaju, tako ga shvataju, tako žele da ga troše u svome životu. Petar pokušava da pokaže svoju ljubav tako što će da ugađa svoje supruzi umjesto samome sebi.
Prije nego što se oženio, on je volio sebi da kupuje mnoge stvari, ali sad mu uživanje predstavlja da kupuje poklone svoje supruzi. Međutim, Milica se trudi da pokazuje ljubav svome suprugu tako što će da se stara za dobrobit i budući napredak porodici. Ona ne želi da se novac troši na nju. Ona želi da se novac troši na njihovu djecu. I eto, ni on nije u stanju da uvidi da ga ona, Milica, voli zaista, niti ona shvata da njen suprug nju voli. Petar misli da je Milica džangrizalo i da nema povjerenja u njega i da će se on starati o porodici. Milica misli da Petar uopšte ne brine o stvarnim potrebama porodice. Kako razriješiti ovu problematičnu situaciju? Prije svega, i on i ona moraju da se potrude da razumiju jedno drugo, prije nego što potonu u uzajamno osuđivanje i prije nego što se sukobi rasplamsaju. Međusobno razumijevanje bračnika u pogledu načina na koji ovaj drugi postupa pomaže nam da u tom drugom unaprijed ne pripišemo pogreške, motive u njegovom odnosu prema vama. To nam pomaže da cijenimo namjeru drugoga, čak i ako se ne slažemo sa njegovim postupcima. Drugo, i on i ona treba da počine svoje poimanje novca jednom uzvišenijem poimanju raspolaganja novcem, koji u sebi sjedinjuje shvatanje svrhe novca. A to je upravo perspektiva pravoslavne vjere. To jest, novac treba da služi za služenje i pomaganje. Bog nam daje sredstva ovoga svijeta da bismo mi mogli da služimo i pomažemo drugima. Po meni ovo može da bude jedini izlaz iz situacije u kojoj će se supružnici naći kada se ne slažu po pitanju trošenja novca, da jedno i drugo dođu u sebi i shvate da sve što imaju jeste dar Božji. Da je sve Božje. Da celokupno naše imanje koje imamo jeste Božje imanje. I da smo mi, kako smo to prošli put i rekli, samo upravitelji Božjeg imanja. Da sve što imamo dato nam je samo na upravljanje. I od nas zavisi da li će to upravljanje biti blagosloveno ili grešno. Dakle, da se shvati uzvišena misija trošenja novca, a ne samo kao izraz ljubavi jedno prema drugome. Ja tebi nakit, a ti meni cipare za djecu i tako se mi volimo. Postoji uzvišenija, dakle, misija novca, uzvišeniji cilj i to što prije shvate da će biti bolje. Šta to znači? Nema lakih odgovora kada se u braku dođe do pitanja rješavanja financijskih problema. Važno je da supružnici, kao što rekoh, budu zajednički vjerni osnovnom načelu, a to je načelo, ponavljam, sve što posjedujemo nije naše. Tuđe, to je Božje. Božja svojina, a mi smo upravitelji, i da ne treba da služimo sebi u ovome svijetu, već drugima. Takvo shvatanje će pomoći supružnicima da sačuvaju bračno jedinstvo, čak i ako to osnovno načelo razumiju i u svom životu praktikuju na različite načine. Za kraj predavanja, draga braći i sestre, daću vam čitav niz pitanja na koja treba da razmišljate i dajete odgovor kako u vašoj porodici postupati sa vašim novcem. Pa prvo pitanje koje bi glasilo jeste:
koji od sljedećih ponuđenih odgovora na najbolji mogući način karakteriše vaš lični stav o novcu? Dakle, sada ste u pitanju vi koji sjedite ovdje u hramu. Koji je vaš lični stav o novcu? Pod 1. Novac služi radi obezbeđivanja sigurnosti porodice. Treba ga trošiti obazrivo, samo za ono što je neophodno i treba štedjeti za crne dane. Pod 2. Novac treba da se troši na zadovoljstvo i uživanje porodice. Treba sačuvati nešto novca za nepredviđene situacije, ali sve ostalo treba trošiti na uživanje. Pod 3. Novac treba da služi za služenje i pomaganje drugima. Bog nam daruje sredstva ovoga svijeta da bismo mogli da služimo drugima. Razmislite koja 3 stava o novcu odgovara lično vama. Drugo pitanje. Koji od ponuđenih odgovora, po vašem mišljenju, na najbolji način karakteriše stav prema novcu vašeg bračnog druga? Dakle, da li dobro poznajete svoga bračnog druga? Pod 1. Novac služi kod njega radi obezbeđivanja sigurnosti. Pod 2. Novac treba da se troši na zadovoljstvo i uživanje. 3. Novac treba da služi za služenje i pomaganje. Razmislite, vaš životni saputnik, kako razmišlja on o novcu. Porazgovarajte, dakle, sa vašim bračnim drugom o vašem osnovnom shvatanju novca, kao i o stavu prema novcu u porodičnom životu. Da li su vaši stavovi isti? Da li ste procijenili stav prema novcu vašeg bračnog druga na isti način na koji je i on sam to procijenio? Na koji način ćete se potruditi da razriješite bračni sukob u vezi sa trošenjem novca u porodici? Sukob koji pak proističe iz vaših različitih shvatanja svrhe novca. Zatim potrudite se da odgovorite sebi na sljedeća pitanja. Kakav je bio stav i kakva praksa porodice u kojoj ste odrasli u pogledu davanja priloga crkvi, kao i u pogledu drugih milosrdnih dijela? Da li se lično slažete sa načelom redovnog davanja priloga crkvi u visini 10. dijela godišnjeg prihoda? Da li redovno dajete prilog crkvi i ako dajete, koliko to iznosi u prosjeku mjesečno? Iz kog razloga i u koje svrhe dajete priloge crkvi? Porazgovarajte zajedno i pokušajte da se saglasite u pogledu toga kako ćete nadalje u vašem braku postupati u vezi sa novčanim i drugim prilozima crkvi. Do kog ste zaključka došli i u koje svrhe ste odlučili da dajete priloge? Dajte odgovor sebi i na sljedeća pitanja. Koji su vaši lični ciljevi i očekivanja u pogledu novca i imovine? Razmislite, da li ste oboljeli od sindroma potrošačkog duha? Najbolje, koji glasi, najbolje, najskuplje, najnovije, najpopularnije. To je sindrom potrošačkog duha. Da li vi raspolažete novcem ili pak novac raspolaže vama? Uporedite vaše lične ciljeve i očekivanja u pogledu novca sa ciljevima i očekivanjima vašeg bračnog druga. Da li su oni spojivi? Da li su oni ostvarivi u vašem braku? Da li ste kao bračni par ikada unaprijed za neki vremenski period pokušali da napravite financijski plan i da li ste uspjeli da makar neko vrijeme živite po njemu? Da li ima nekih stvari
za koje osjećate da ne biste mogli bez njih, a koje drugi ljudi možda smatraju sasvim nepotrebnim i izlišnim u životu? Da li imate ušteđevinu? Koji su ciljevi zbog kojih štedite novac? Da li ste u dugovima? Da li imate plan za vraćanje tih dugova? Da li kao bračni par imate problema da normalno živite u okvirima vaše zarade? Kako biste mogli da promijenite vaš način života, da biste uravnotežili vaš porodični budžet, to jest uskladili prihode i rashode? Da li trenutno zajednički odlučujete o tome na koji će se način trošiti porodični novac? Da li se među vama u pogledu ovoga javljaju izvjesni sukobi? Ako se javljaju, na koji način ćete se potruditi da ubuduće uspješnije koordinišete trošenjem novca u braku? Da li ste se našli u situaciji da jedno od vas dvoje troši više novca nego što bi to po mišljenju onog drugog trebalo i kako ste razriješili tu situaciju? Ako je ovaj problem doveo do pogoršanja stanja u vašem braku, šta ćete ubuduće poduzeti da biste riješili taj problem? Na koji način ćete se potruditi da promijenite vaše rđave pojedinačne ili zajedničke navike u pogledu pretjeranog trošenja novca? Ako je to prouzrokovalo probleme u vašem braku, pokušajte da zajednički odredite smjernice za buduće rješavanje ovog problema. Ako trenutno ne živite kao porodica u skladu sa vašim finansijskim mogućnostima, da li smatrate da bi vam veća zajednička disciplina u pogledu trošenja novca pomogla da na bolji način raspolažete vašim novcem i da na taj način smanjite sukobe oko novca u vašem braku? O svim ovim pitanjima večerašnjim, draga braće i sestre, ostavljam vam na razmišljanje, da o njima slobodno razmislite o svemu i da procijenite vašu ličnu i porodičnu situaciju. Toliko za večeras i nastavit ćemo sljedeće srijede. Amin Bože daj.